ndabivuge mukama akasyala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama oro mwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose mundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama oro mwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nuteri mundu wajuruwe nunezerwe wasiwe nimwishongore mwa misozi mwe kuko umukama yahojeje igihugu ciwe agirira impuhwe abari baruhijwe kuko umukama yahojeje igihugu ciwe agirira impuhwe abiwe bari baruhijwe agirira impuhwe abiwe muragasangwa uguruhoza rw'umukama muragasangwa izo mpuhwe z'Uwiteka mwebwe bane barudasumbwa mwebwe bane bo ku gicaniro mwebwe twirigwanye mu mazamu atandukanye umukama yadufunguriyemwo imfunguro y'umutima imfunguro y'umushaha iri jambo ry'uruhoza riri mu buhanuzi bwa Isaya 49 umurongo wa 13 imbere yuko dusenga muri rizamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 ariko ni saa 3 rishiri rya saa 3 ri hagati ya saa 6 kuko tugiye kuri sozereramo munkundire gato mbaze mbabwire ko ubu buzima tubayemwo kuri iyi si bimwe birakunda ibindi bikanga bimwe biremera ibindi bigahakana bimwe biravuka ibindi bigawera bamwe baravuka abandi bagawera bimwe bitera akanyamuneza ibindi bitera umubabaro bimwe birasobanuka ibindi bigasobangana ariko umuhinga wo kuba kuri isi nuwo yubaha umukama agakorana kanyamuneza kenshi amabwiriza yiwe arayiriwe urya muntu mwiza yubaha umukama azoro nk'imera nyinshi arahiri urya muntu mwiza yubaha umukama umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Dawudi iyo Zaburi ya Dawudi ngo nari nkiri muto none ndashaje ngo sinigeze mbona umuntu w'intungane asonza abura icyo yambara cyangwa asonzesha urubyaro rwiwe cyangwa urubyaro rwe rwicaye yambara ndabaganirira neza ko kuba uyu munsi ari ibitagenze neza ntiwirengagize kuri muzima papa ntiwirengagize kuri muzima mama ntiwirengagize kuri muzima mukobwa mwiza ntiwirengagize kuri muzima umusore ntiwirengagize kuri muzima mutware nawe mutwako ntiwirengagize ko izo mwe muzabazima aribwo butunzi buri hejuru y'ubundi butunzi bwose kukubera iki abapfuye uyu munsi nibisigura ko batari bafishe amafaranga malgré yuko wowe utayafise abapfuye uyu munsi ntibari banganye n'abagabo babo malgré yuko wewe uri mu ntambara y'urugo abapfuye uyu munsi nibisigura ko batarongowe malgré ko utunujwe nuko utararongoka abawushije ubutunzi bwabo wumva mbabwira ngo abakobwa beza bambara bakabegwa udutaye twabo twanamye mu gahinga
ariko wewe Imana yarakurinze, mbega niki wayihaye iyo mana yawe? Abasore benshi bafishe ubuhinga, ubwenge bwabo bwanamye ku musozi, ariko mwebwe Imana yarabarinze, mbega niki mwayihaye iyo mvyeyi yanje? Ababyeyi benshi, abagore beza bashaza bakabegwa, ubukenyezi bwabo bwanamye mu gahinga, ibibondo byabo byarabaye udupfubyi, imirimo yabo yarabuze uyikora, ariko twebwe Imana yaraturinze, mbega niki twayikoreye iyo mvyeyi yanje? Abagabo benshi bafise ubutore, abagabo benshi buzuza inshingano, ubushinganaye bwabo bwanamye mu kuzimu, ariko mwebwe Imana yarabarinze, mbega niki mwamuhaye uwo mwami wanje? Hari intwari nyinshi zanamye mu gahinga, hari benshi twazinduranye mu gatondo uyu mwanya badashobora kuexprime, badashobora kuvuga ibyabo, badashobora gusigura ibyabo. Hari ababyutse banuka urupfu ntibabimenye, hari na twebwe babyutse banuka urupfu muri twebwe turabishyurirwa, turasambuza, impfu ziragenda. Senga imbere yo gusenga, usenga uri kurasenga, usenga n'inyuma yo gusenga, senga biryoshye, usenge bibishe, senga ukunzwe, usenge wanzwe, senga naco uzobura, senga. Ariko nayo amasengesho yo kujabukije urupfu, nayo amasengesho atabujije urupfu uwaruhonyoje mu ikirenge cyangwa uwaruhonyoje mu buzima bwiwe. Nayahe reka tuvuge ngo twasenze ni meza, turabivuga atabwibone dufise, twiteze ko Imana mushobora rwose dushoboza kuba mu ntego yayo. Niyo mpamvu mu gatondo twavuze ngo ntibe nk'uko dushaka, bibe nk'uko ushaka Mukama. Niki wayihaye iyo mana yawe? Mbese niki wayikoreye iyo mvyeyi yanje? Ntacyo namuhaye uwo mwami wacu, ahubwo n'imbabazi yanyeretse, ahubwo n'ubuntu yangiriye, ahubwo n'urukundo yanyeretse. Umva rero abandi ntibakunditse, aho da, aho da, aho da. Ariko gusa icyo mutotakaza mitima yanyu, mukwiye kuvuga ngo wakoze Mukama. None rero na ibintu byose wakoze byo wabyayirinze, byo wabyagenze nabi, ifatanye nanjye uririmba kakaririmbo, dusenyera imisozi yose y'abadayimoni, dukureho inzugi z'abasase b'amarangamutima yacu. Hari abaduciye intege, hari abatuvumye, hari abaturagurije, hari abadutongereye ko, hari abaturenganije, abaradusakuje ko, hari abadusambuye, hari abadusenyuye, abaduteranije n'abacu, hari abatwimye imishahara, hari abatwimye ibyo turya, hari abadusuzuguye, hari abari. Ariko iruhande y'ibyo nasema asante, nasema asante Baba, nasema asante ewe Mungu wangu, ndavuze urakoze, ndavuze wakoze Papa, ndavuze wakoze ewe Papa wanje, ni
wewe nango niherezo, ni wewe nango niherezo, Kristo ni wewe nango niherezo, ewe Kristo wanje. Kama Yesu Kristo mukunzi mwiza, ni wewe uri itanguro n'iherezo ry'ubuzima bwacu. Umuririmbyi yaravuze ngo yataba Yesu je mbandika imaramare, yataba Yesu je mbandu wo gupfa, yataba Yesu ngo angize ibicumuro, ubwiza bwa data sinari kububona, yataba Yesu ngo angize ibicumuro, ubwiza bw'Imana sinari kububona. Umunsi yeza nkiza yanyigije urukundo mu bandi kuko nakunzwe. Yesu niwe wadukunze utishushanya ko, uratuzura utukura mu kabi no mu kabibi, uduhuza n'ineza ikomoka kukuri kw'ijambo ryawe. Mukama Yesu Kristo wewe utubera umwungere, ndagusabye n'umutima uciye bugufi rwose, ndagusabye n'umutima wizereye muri iri jambo ko utubwiye ngo nimutere impundu. Kutegetse ijuru gutera impundu nuko hari umutima ukize, nuko hari umubiri ukize, nuko hari amarangamutima ahindutse. Kuvuze ngo nunezerwe wasiwe nuko hari umuntu abohotse, nuko hari umuntu ahindutse ku ngeso, nuko hari umuntu ahinduriwe amateka, nuko hari umuntu atabariwe kuri iki gicaniro. Nutsera impundu wajuru we, nunezerwe wasiwe. Kama Yesu uyu mwanya ngusabye umunezero, nta munezero uba mu utubitse umukanda wavuye. Birumvikana ko hari habugaburiye papa. Uravuze ngo nunezerwe wasiwe, iyo niyo twabumbabumbwemo, kandi turi ibibumbano bya data byagiye mu ijuru. Yesu turi ibibumbano birengeye ibindi kuko byacunguwe n'amaraso yawe, byacunguriwe mu izina ryawe gerana Yesu. Na unezerwa ariko aragunyurwa nuko hari ukijijwe ingwara y'uburibwe, na unezerwa yitsunya kenye, na unezerwa akomeretse, na unezerwa agihamana n'imivumo itandukanye, na unezerwa akigwana n'imizimu yo mwijoro. Kama Yesu ndasi imizimu yawe rigendera ubwoko bwawe. Yesu ndabahoza abana baboheye mu mashiga atandukanye. Yesu ndabahoza abana baboheye mu nzuzi zitandukanye, barakiriye inkoni babakubita ku mugongo, baca baragenda iyo nkoni bayishinga ku ruzi, bavuga ngo iyi nkoni ntawe uzoyishingura, bayishinga mu ibenga. None abana bahora mu ruzererezi, bahora mu mibabaro. Mu izina ryawe uyu munsi ndabohoza ubwoko bwawe nibwemera. Babohesheje igikundiro cyabo, baboheshe bagende babarogeye ku mishatsi yabo, biranga ko bogira icubahiro, biranga ko bogira igikundiro, biranga ko bogira igitinyiro. Bahora mu kavuyo, babara abakobwa bakareshwa n'abagabo, bahora mu kavuyo, babara abasore bakipfuzwa n'abakecuru, bahora mu kavuyo, baba barize bakagaragara nk'abatize bakabura akazi, abatahonyeje ikirenge ku ishuri bakaronka akazi, baba barize amadiplome yabo akavunda. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza uyu munsi ndabohoza. Uyu munsi wa gatandatu induni iri mu mutima w'umwana wawe ndayirandurana n'imitsi. Nibashingire kandi bashingiko, nibashingire kandi bashingitse. Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza,
ahantu hose waca ibidatara byagenda bitadanuka. Dadanura ibiri mu mitima y'abana bawe. Abakobwa bawe baye kubaka ingo kandi ziri mu amahoro. Abakobwa bawe baye gukora ibyo bipfuza kandi banezerwa. Abahungu bawe bahe ubutwari kandi bagere ku ntego Uwiteka yashize mu marangamutima yawe, kuko ibyiza byose dukeneye kuri iyi si ngo Umukama yarakwakiriye abikubumbabumbiramwo, arangije arakuduha ngo kugira ngo ukwizeye wese napfe ahubwo ahabwe ubuzima budahera. Yesu nagomba gutandukanya umuco n'umwijima. Uyu mwanya ndasaka ingabirano za mutima mweranda zisesekare muri twebwe kandi zijabona zikore. Yesu uri byose kubugufise, uwurushe wese niwe wagana. Izina twaguhaye ni ryiza cyane. Yesu ni wewe karuhuro, uraruhura barusha uri mwiza. Yesu ni wewe karuhuro, urabohora baboshwe n'ingwara zose. Yesu ni wewe karuhuro, uratabara batawe mukunzi mwiza. Yesu ni wewe karuhuro, urarihira imyenda baheranye bose. Yesu ni wewe karuhuro, uratanga urubyaro ku ngumba zose. Yesu ni wewe karuhuro. Yesu uri byose kubugufise, uwurushe wese niwe wagana. Izina twaguhaye ni ryiza cyane. Yesu ni wewe karuhuro. Muri bikomere biri mu marangamutima y'abana bawe, ntibihagije ko tuguma tuvuga ngo Yesu bakidutungera urutoki ngo mwabaheranye mwe. Ntibihagije ko tuguma tuvuga ngo Yesu bakivuga ngo mwarangiritse kandi mwarapfuye nabi. Yesu nuduhindurira amazina. Yesu nuduhindurira amazina. Yesu nuduhindurira amazina. Bwaba Yesu uravuze ngo wasiwe tera impundu, ngo wasiwe vuga amazina, ngo wasiwe shima rurema. Yesu wagize ibyiza byinshi kandi ukwiye gukomerwa amashyi. None ga Mukama, ko muri twebwe hari inyatsi, hakaba imibabaro, hakaba ubukene, hakaba inzigo, hakaba inzara, hakaba agahinda, hakaba intuntu. None Yesu, none Yesu, ko turi imbere yawe, duhuje umutima, turi ku mpande zine z'isi. Turasabira abana bacu ngo bagire ubwenge n'ubwizigirwa. Turasabira abana bacu ngo bagire urukundo n'igikundiro. Turasabira abana bacu ngo biyubahe bareke kwiyandagaza. Turasabira abana bacu ngo iminyura yabo imenywe n'Imana. Niko Zaburi imbwira ngo kumunyura umunezero wawe uzwi n'Uwiteka umuremyi w'ubuzima bwawe. Yesu ni kuki wemera ko umugore w'icigenza aza mu matwi y'abana bawe. Yesu ni kuki wemera ko umugore w'icigenza agira ijambo mu marangamutima y'abana bawe. Yesu mwana wa Dawudi, Yesu umucunguzi w'ubuzima bwacu. Yesu ni kubera iki wemera ko umuroza twinjira bikemera, ni kubera iki wemera ko abaturogesha batwenga. Ndagomba gukura mu izina ryawe umukinzi uwo ari we wese. Ni kuki Yesu, ni kuki Yesu notesha amazi y'umusarara nje nkiri umwanda wose, agire sigare nsumbye inyange kwera. Kristo arasemerera
unyotewe nanyegeranywe turaje kandi n'abari kure nibazi n'abari hafi nibege igicaniro cyacu nikikazime mubavumota neza twawuguhaye suzuma intege nke zacu tubabarire turabizi neza ko ntacyo twakugunze uyu munsi ibyo waduhuje nabyo twabyakiriye kandi ibyo waduhuje nabyo twagusubirije mu nkoko kimwe muri 10 ndetse n'umunsi waduhaye kuwurambiramwo nitwihanganye twagusubirijemwo mu nkoko kimwe muri 10 kuko twumvise ijambo ryawe twapfukamye turagusenga turazunguruka turagusenga turatamba turagusenga turapfukama turicara hose turagusenga turasoma ijambo ry'Imana turagusenga turakora ibikorwa by'urukundo turagusenga ibagira ibicumuro tudoze kandi duhezagire duha amahoro kuko amahoro duhawe nawe ararama duha umugisha uduhe kwivuga amazina kandi tutivuga amazina yacu twivuge izina ry'umuremyi wacu na wowe Yesu waduhinduriye izina ukaduhindurira amateka Yesu gira icyo ukoze kuri aba bana bawe dutera impundu tuvuge ngo dusamirize impundu nyinshi dukomera amashyi Mukama kuko umukama yagize igiza tumukomera amashyi yemwe abari ku isi yose tumukomera amashyi muvuzi mundu tumukomera amashyi ugwaruka musimba simbe tumukomera amashyi abatama muvuga inzozi tumukomera amashyi abiyebuye vuga turahiriwe tumukomera amashyi ibiragi nimuvuge tumukomera amashyi vuga turahiriwe tumukomera amashyi umukama Yesu Kristo mwami wacu mukiza wacu akiza ingwara akiza ubukene akiza ubumuga yagize ibyiza tumukomera amashyi Yesu ganza kandi usabwe iri jambo turi bibiye mu kanyamuneza ntangere akira ibimazi byose byaje kuri iki gicaniro utubwire icyo ushaka tubikoze icyo nyine ariko duhe umugisha wo gukira indwara uduhe umugisha wo gukurwa kwigisuzuguriro uwo umugisha wabwiye yuko abana babo bamenya turahaza kagayo turahaza gasuzuguriro kuko ngo abana b'abakristo ngo abana bo kwa b'abapatiri ngo nibo bayoberwa ngo nibo banyuma ngwe ibyo bintu turabihaze ngo abana b'abakozi b'Imana ngo nibo ndaya ngo nibo banwa urumogi ibyo bintu turabihaze uko gukorwa n'isoni turabihaze icyo gisokuru turagomba kukizengereza ngo abana b'abakozi b'Imana nibo bajwenga ngo abana bo kugicaniro nibo batubaka ngo abana ibyo bintu turabyanse mwami Imana biza kudutongera utoki ngo nuko dusenga Yesu ndagusenga we Kristo we mwami wanje uramuzima naho wihisha ni kubwenge bwanje urayoberwa yamara ndabugu hebeye bwose Yesu Kristo mukozi mwiza Yesu Kristo mukozi mwiza Yesu Kristo mukozi mwiza raba babagwaye rabaho barambaraye rabaho bapfukamye rabaho bubitsinda raba uyu mwana wawe inyuma yiwe aguma haborogera ibiyawe
raba uyu mwana wawe imbwa ziguma zizunguruka zikugirako, raba uyu mwana wawe baroze. Mu izina rya Yesu Kristo, vuga ngo ndakitse, vuga ngo ndabohotse, vuga ngo ndatabawe, vuga ngo ndaremurotswe. Ganza sabwa mukama, uganza usabwe Yesu Kristo. Ganza ukwiye icyubahiro, mwamenye n'ijuru n'isi. Ganza mubariho, mubagowe, mubagwaye, mubihebuye, gira impuhwe mukama, gira ikigongwe Yesu Kristo. Ganza kora ibitangaza, ganza sabwa mukiza, ganza sabwa rumara ntimba. Ganza nutera impundu wajuru we, nunezerwe wasiwe, nimwishongore mwa misozi mwe, kuko Mukama yahojeje igihugu ciwe, agirira impuhwe abiwe bari baruhijwe. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia, 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 alléluia. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Kama niwakire amaturo tugereje ubwoko bwawe, iki gicaniro cyacu n'ubwiheza kiri. Uyu munsi abagikoreye ko umugisha nubaho umugisha ugwije gatatu. Uyu munsi Mukama abagishize ko agashishiro kabo nubishure, byo bagusabye nibyo basengeye byose nabo basengeye bose. Uyu munsi Mukama abo bose bitwaritse kumenyesha ijambo ryawe nubaho umugisha n'ukuruzobukoze. Mukama singuhereje amajambo, nguhereje ikimazi wansabye, cyakire. Nguyu mubavu mota neza uvuye mu kami k'umutima, bisigaye tugirire neza, uduhe umugisha, tubohore, udutabare, tunezeze, twujuje mutima wa mweranda, kuko ibyo twokora byose tutabona mutima wa mweranda byo bari mpfakosa. Ukuguhoza abarushe n'abarira, ushireho ikimenyetso nyaguhora ku ngoma. Kandi hari abakenyezi bafise intuntu kubera akabaregwe k'abagabo babo, hari abakenyezi bafise intuntu kubera umwana w'abagabo babo basigaye banwa. Namba ngo hari ububangara bukababuza koga, bukababuza isuku, uyobegwa umupferema n'utariwe, uyobegwa umu intellectuel n'utariwe, ngo bakeneye ibidrogo ubwonko bwawe, kandi ari wahagaze icyubahiro. Papa oya tugirire ikigongo n'ukuri.
umukenyezi arapfukamye aragusenga tugirira ikigongo. Ndasengeye abakenyezi abafise ingwara z'agahehera, yaba umukenyezi cyangwa umugabo, umusore cyangwa inkumi, nabo webeye Imana cyangwa umukozi wawe, ndaje gusengera ingwara y'agahehera. Waravuze ngo duhaye ubuki n'abata, nanje mbubahaye mu isi y'umwuka kandi ntibakire. Nakorore agira igikororwa no kudawa nadawe, murekura dawe, akorore nadawe, ariko mu izina rya Yesu Kristo arasoze yakugahera. Iyo nzoka n'isoke yari yiyeretse muri. Ndaprogramye ugutabagwa k'uwo mwana wawe yaragwaye mu mihogo, mu gituza, mu maha. Uwo mukenyezi bari batumye inzoka kubera ko babona abera ikigerageza umugabo bakamuza kuja kuragutsa. Gyanka kw'imiti bahaye umugabo wikora, nawe ahagarara mu kwizera kwiwe, ariko agira intege nke kubijanye n'ubutunzi kubwo gutinya umugabo. None Imana iramubohoye iramutabaye kubwo gutabaza asaba amasengesho. Bohoka wongera ubohoke. Ico nico kimenyetso Imana iguhaye cyuko wagombye gucika intege kubw'imbaraga z'umugabo n'igitinyiro cy'umugabo wawe, ariko nawe wigize igitambo kubw'umupfumu w'umugabo wawe. Warase guhimana kimwe muri 10 kitagoretse, urabyanka kuyimana kimwe muri 10 kitagoretse, uwo mugabo yo kwica. Imana yaguciriye inzira igushiraho ugabo kaganza, ukomeza kuza uzuhaduke Imana kandi uyigorekeye. Irakureka arakuraguriza. Umupfumu yagiye ko arabwira uti umugore wawe ni intambamyi, umugabo aricecekera, ariko umupfumu amurungikana icego y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu ibyo wimye Imana byose uzobitwara kwa muganga kandi ntuzokira, ariko iri sengesho rirakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Genda wuzure n'Imana yawe, ureke Imana y'umugabo wawe kuko siwe wamuremye. Genda ukorera Imana yawe yuzurize ibyo mwasezeranye byose. Nukomeza ukareka gukorera Imana yawe, nawe utazowagiye ku mupfumu. Uwiteka aravuze ngo umupfumu uzokubako, umuvumo w'umupfumu kandi uzoba no ku rubyaro rwawe. Niwe wari inkingi ihagarariye urugo rwawe, kuko umugabo we yamaze kuba igihangange mu kuragutsa kandi abitayemo na nyina wiwe. Maso ya Kristo arakubohoye, abana bazobohoka aruko wujuje bw'Imana yagusabye. Genda urangura ibyo wasezeranye n'Imana, kukira kubona ibyo uri kurakora kandi uzokomera, uzokira, uzobyara n'umwana inyuma y'ubwo burwayi, kandi uwo mwana azoza kuba ikimenyetso cy'uko hari Imana ivugira muri mwebwe, nawe azotuma umugabo wahinduka. Ariko nukomeza kuba mu ntege nke utinya umugabo wawe, igihe kirageze ngo Imana igukure kwa maboko, ntuzowera mu guzogira ubumuga bubabaje gushika na wa mugabo wiguruta Imana yawe, nawe azoguta akakurongora ku wundi mugore. Genda rero, Imana irakubwiye kandi nivuge rimwe wumve kabiri, ugende wiyubake n'Imana, wongere wiyubake n'Imana. Iraje ngo ikorane nawe bitangaza, ibone ko kubohorera umuryango, kuko n'ubutunzi bwanyu bwari bugiye kuyoka. Imana igiye kubugarukira kubw'ukumvira kwawe. Amen. Umwasa ncira icobo, Imana icinyereka icanzo, inyitaho nk'umuge yankunda, iyo Mana nzoyiririmba. Bakristu muze dusenge, abera ndabavuza impundu, abamarayika baririmbe, kuko Imana yaciraganje. Ngumiriza nigina Imana, iyo mbyeyi itahi kavumera, ngira ndayiririmbire ndayininaze nirudasumwa. Munyakigongwe n'Imana ingirira neza, ndayiteye impundu, urukundo rwayo nagakura. Iyo Mana ikwiye gusengwa, Mana ukwiye gusengwa, Mana ukwiye kuninazwa, Mana ukwiye gushimagizwa. Mana ndagushimiye ku marangamutima Yesu wohoye.
hari imvune ukuye mu rutego mugongo ngo mukenyezi, ariko hari yindi mvune ukuye mu mutima uwo mukenyezi. Yapfukamye aragusenga, yagusabye kumuhindura umwana w'umuhungu agira kabiri, ariko ugiye kumuteza ubugwayi uzotuma uwo mwana atazongera gusambana no kuborerwa. Ariko Mukama birananije. Niko uwo mubyeyi yokora kugira ngo umwana we ahinduke, kandi iyo mvune ntibera aho nyine abona. Nowa ajya kuvuma umuhungu we Hamu, warabonye ko atunura mu mutima, avuma umwuzukuru azomukomokaho kugira ko mu rugamba rube rurahindukiriye mu yindi shusho. Ndagusabwe n'umubyeyi wo kugicanira, randurana n'imizi ibyo bisokuru, ubishatse wokiza uwo mwana w'umuhungu utarenze kumuteza igisuzuguro kizotonoza umutima w'umubyeyi wiwe. Ndagupfukamiye, uraba uburyo atakwi uraba uburyo agusenga kurondera, uraba amafunga ajamo, umugire ikigongo ico cago kimurengana. Urakoze kuvuze kuja kubimuha mu ndoto, natera intambwe akakwegera, kuzomuhoza kandi uzomuhezekera. Yesu duhezagire, komeza udukize, komeza utubohore, komeza udutabare, komeza udutere iteka, komeza uduteturure, ugirire impuhwe twebwe abana bawe twari turuhijwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana nkavuguruza umuvumo, natuye urukundo rw'Imana na mvuguruje urwamo, natuye umunezero mvuguruje umubabaro, natuye gukira ndasa gukomereka. Amen, 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 haleluya. Umukama nasengwe mu mitima yacu, umukama nani naze mu buzima bwacu, umukama natyorora ubuzima bwacu, umukama natugabe kandi atuganze kuko turahiriwe cyane. Amen. Urakoze mwami w'abantu, urakoze mugira neza, turagushimiye, 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 turagushimiye. Komeza uvunagura ibyatuvunagura, suzugura ibyadusuzugura, wowe inganji ya shetani, kumanura ubuzima bwacu. Dutandukanye n'ubwoko bw'inzoka, dutandukanye n'ubwoko bw'inyamaswa, dutandukanye n'abarozi, duhuze n'umugisha watugeneye, uduha amagara meza, ubwiza n'ubwizigirwa bibe kuri twebwe. Amen. Ndagukunda cyane, kaka ndagukunda cyane, by'ukuri sinoro nk'uko ndabivuga, reka mbivuge Mukama kasyala, ko nabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Oro mwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukiza Yesu Kristo. Ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duha umugisha twebwe ubwoko bwiwe.